Kia ora tātou kua whakarau I ka mai nei ki tēnei te puaha o te moana nui tonu o te taiao. Ko te Umuariki tēnei me ngā mihi nui kia koutou katoa. Nau mai, hara mai, hoki mai. Whānau ānei tō tātou karakia tua iwa. Widespread calm. Kia hora te Marino. Kia hora te Marino. Kia whakapapa paunamu te moana. Kia tere te kārohirohi I moi tō huarahi. Kia piki te kaha, te wehi te wana me te māramatanga. Moake, moake, moake tonu rā. Tihei, Māori ora. Anei tō tātou paku whakamārama whānau, our brief explanation. From the beginning, from our opening and acknowledgement of each other, he tīmatanga. Kia ora tātou kua whakarau I ka mai nei, ki tēnei te puaha o te moana nui tonu o te taiao. Anei tō tātou karakia me ngā mihi nui kia tātou anō hoki. Acknowledging and greeting everyone gathered here today at the oceans of greatness of the great Tangaroa and our great universe. This is our prayer and our acknowledgement of each other again. Kia hora te Marino, may there be widespread calm. Kia whakapapa paunamu te moana, may your waters be likened to that of a polished greenstone. Kia tere te karohirohi I moi tō huarahi. May the lights dance and shimmer upon the pathway before you. Kia piki te kaha, te wehi te wana. May there be great advancement, energy, awe and excitement me te māramatanga, and be great joy and great wonderment ahead. Moake, moake, moake tonu rā, and may it endure endlessly. Sneeze 'tis the breath of life. Tihei Māori ora. Ka pai whānau, we have talked in the past about when is it a karakia, when is a whakatauki, and as we've said before, I think it's up to you. Some of the other karakia, they have been literally translated from prayers, but these karakia, these are from our old people. These are their whakatauki, these are their expressions and their sentiments. So it is what it is to you, whānau, a karakia, a whakatauki, an expression, a sentiment, a karanga. It's up to you. Your wairua will know which one to choose when the time comes. Don't look at them too literally. Just say, I know these karakia. Which one would suit today? It's amazing which one might pop up for you, whānau, but the wairua, apparently, 'tis never wrong, and it'll give you the right one, okay? And that's also how the whānau will receive it. They will perceive it and receive it how it's given, and it's all in your intent. Nō reira whānau, kia kaha, kia maia, kia manawa nui. Kia hora te Marino, kia whakapapa paunamu te moana. Kia tere te karohirohi I moi tō huarahi. Kia piki te kaha, te wehi, te wana me te māramatanga. Moake, moake, moake tonu rā. Tihei, Māori ora.